There I was, standing shamefully in a cold room. Well, surrounded by demons on my left and angels on my right. Well, I can't continue because this is not my poem, but it is Carol the Poetess poem. Anginibingelela ngiphindze nimukele ke babukeli behlelo lenilithandayo elihamba embili eSaturday TV naseven lonke nje Dandla nenkondlo. Libito lami ngingifortunate ngwangamabuze netmos ukuthi nasekufike fortune sikhathi setinkhondlo sikhathi ukuthi nina nibone bosonkondlo laba brand new bala ekhaya eSwatini. Usathi kusobaboniye bosonkondlo laba brand new bala ekhaya eSwatini bese sesiyachamuka. Sitana imisebenzi yetandla usisebangela ukuthi hayibo ngomsebenzi wetandla ngisho ukuthi nawe ungakhona lokuthi uwende lo msebenzi ngato tandla takho. Namhla ke mbukeli sila eThimleni esigodini saseMphelave lapho khona sivakashele Carol the Poetess. Uthi ke Carol the Poetess mine nangibhala tinkondlo ngimake sure ukuthi bamfu bayeva man lokuba ukuthi yini kuba emotional. Ngifukile ngathi Carol emotional yasikhalisa athi Carol cha angigcini lapho. Ngiphinze ngibende abantu bahleke mina ngibhala nganoma ngayini ivele ke mbukeli ukuthi Carol the Poetess usiphathe leni. There I was, standing shamefully in a courtroom, surrounded by demons on my left and angels on my right. Satan has a persecutor holding mirrors of records about my life and God. Sitting on a throne with a mighty gavel in his hand, I had no lawyer. Placed on trial for things such as lying, stealing, and fornication, for this was the beginning of my tribulation, for there was no reason to plead an innocent statement. For all the evidence was sitting right there with Satan. The demon smiled as tears rolled down the judge's eyes, for they clearly knew that now was the hour of my demise. But wait, in came a light shining so bright that the demon smiling suddenly jumped with fright, and the man that walked in that night was none other than Jesus. Darkness departed to give away, and glory was all the angels could say. As the man that walked in that night pulled out the light and immediate Satan's records against me on fire. He took the sentence fire, raised my name, looked me in the eye and said, daughter, I'll take the blame. Handcuffs were placed on this man, and he was thrown to the ground. The entire courtroom gasped at his horrendous son, and suddenly ceased to the beat of his heart. The man that walked in glowing had now become dark. I did this to him. My lying, my stealing, my cheating. He took the pen and spent the rest in the whole hours to go to for eternity. I left the courtroom that day, and there was nothing I could say. I was found innocent for Christ handled the debt that I was to pay. This type of love is more than you give to a girlfriend, boyfriend, husband, wife. This man died for me. I owe him my life, and even though my life is not all worth it, how could you ever trade perfect for perfect? See, I gave my life to Christ and suddenly pick up a mob. The lying, cursing, cheating, all that to stop, because my life had been bought, and it was a shame to sit there and do nothing but let it rot. I'm not perfect, and the will hasn't completely diminished for my life, but I believe Jesus words when he died for me on the cross. It is finished. Carol, siyajabula kuba nawe ehlelweni Dandla nenkondlo. Please vusela umbukele ekhaya usho ukuthi ngubani owakabani qhamuka kuphi. Sanibonani balebukele ekhaya igama lami nginokulunga Dlamini kodwa ngisebenzisa Carol the Poetess. Ngihlala endaweni yaseThimleni esigodini saseMphelave. Okay. Why are you calling yourself Carol the Poetess? Sizafile sengenda ukuthi ngichoose igama Carol ukuthi ngiliba ngathi li special and futhi kimi li symbolize lilanga la just like that because imini yako it is a religious song sang on Christmas. So I decided ukuthi ngisebenzise lona so that ngiba special ebantwini and ngibe so that I can be a tool to the nation. Okay. Ngibaphilise ngemagama. Oh, nice. So ucala nini ke kuba ngisonkondlo Carol? Ngacala 2019 bekune K-Net Day isikole so ngaka recognize ithalente lami but ngathi nangithatha ngibhala ngenda kona lapho la ngacala recognize khona ngaenda ama step ngiperforma emicimbini la bengithunyelwe khona isikole. Okay. Ngibando wakusupporta noma ke waveta kanjani nje asicalele ukuthi ekhaya waveta kanjani ukuthi you are a poet. You are supposed to focus incwadi zesikole but na nyalo wena yachamuka uthi mina maye ngisonkondlo. Kwendeka kanjani ukuze bagcine bakusupport? Beba sengakade ekhaya ukuthi I'm poet babona sengibatshengisa ukuthi ngisengingavela ku times ngingamelela isikole so lapho ke make lacala khona ukuthi angirecognize angisupport angimotivate. Okay. Yes. Alright, now ke Carol siyaqala fine performance esikolweni yasimelela isikole. Bamfu vele batokudzinga ukuthi uye emicimbini yo performer. Bathatha kanjani la khaya ukuthi bagcine bakusupporta ukuthi ukhona nekuphumela ngephandle maybe bosonkondlo ngiyathi singasinye isikhathi ba performer sekuhadele
wenda kanjani ukuze ukuthi bakhole sitakhona kusita nalo omunye sonkondlo losekhaya? Into lengayenda kwakukhuluma nabo, so bakubone ukuthi the more thing lebe bakusho ukuthi ngikhulume nabo before ngihamba, because lokho important kwakuthi bafuna ngibe safe and ngiperform vele emini not ebusuku. Umtali siyakhuleka kunini sihlupheka sikhala imithandazo ithatha lici kuphenduleka. Doze kube nini bathakathi basithakatha bazivimbela impumelelo. Hayi ukuthi asiphumeleli ngoba siyathanza impumelelo yasihlamuka mhla bathakathi babida imabito yethu intombeni. Kunini sihlupheka sikhala imithandazo ithatha lici kuphenduleka. La ngaphasi kwemthundo elanga kuhlupheka kwethu sebakwenda inhlekisa. Imphefumulo yethu ayisenakuthula nalomdimba sewumancebanceba. So lesiyadibuta ukuthi mdala utawubuya nini uphendvule imithandazo yethu. Ngosi sibo sonkondlo siyabhala siyacisha kwethu asikabitola kutohlupheka kodwa kutobhandisha leto nhliziyo letiphukile. Ngingufakazi labanye ngibabhandishile leti nhliziyo leti mancebanceba ngidiphotisile. Sale kahle. Now ubhala ke Carol ubhala ngani? Are you using English or Siswati noma uyabhica or ubhalelwa ngumuntu bese wena recite? No, nangisafunda esikole bengisebenzisa Singisi because ema-events lebengiwathenda bekhanza ukuthi khona abantu belimi langephandle yabo. So vele ngifocus la Singisi. Then last day ngaba ngadecide ukuthi asengishintshe because bani labanyenti Singisi aba-understand and labanyenti abakafundi. So asengicale ngibhale ngale Siswati. Asinangabe kona kwakulikhulu ngisaqala kodwa ngathi nasengichubeka ngagcina sengwriting la sengifike khona manje. Okay. Yes. Now ubhala ke Carol uyaye ubhale ngani nje ma topics lo yaye ufocus kiwo ngapi? Ama topics le ngibhalela towards wona ngila emotional kakhulu. Kukancane ngibhala lapho ngihappy khona because ngirefer to life journey yami. Yes. Okay. Your audience yakho i-reacta kanjani ke na uyabhala Carol uya recite uyasikhalisa, then i-audience yakho i-reacta kanjani towards your poems? Baba right bayajabula nangicala nje ngibavusela ngilapho la kuqala khona kube nesihlele kakhulu. Okay. Yes. Alright, usithatha kanjani ngesihlele Carol? Ngiyafisa kwati. Sitawusitana nomunye umngane enhle sekhaya lo saba uthi you know what, I'm a good writer but when it comes to reciting you performing bobani ufikelwa livalo. Yeah. Sengibikisa nje nangivusela khanje sengiyavusela nje bengisemicimbini ngile ndlela le ngipronounce ngawo lamagama. Like asengithi ngiyavusela ngithi all protocols observed, I greet you all, standing before you is Carol the poetess. I'm here to render a poem entitled ngisho leso slow. Uba nalo kuphonsa. Yes. Okay. Now ke Carol uya recite uyaba kubita emicimbini yini lena lekuthatha each and every day ukuthi uyathi kuthini Carol chubeka wende dona tinkondlo? Kunguthi kuba nabantu outside laba inspiration laba believer in me. Laba hlezi motivator and guide kutonke ukuthi ufuna ngeze ngento enjani ukuze ngifike kuleso sigaba lengifisa kuso. La ngidafika khona sengingadiwa vele seku right vele. Okay. Yes. Now ungasho nje ukuthi bobani laba kusitako lejeni yakho ya bosonkondlo, maybe bosonkondlo or ma supporters akho? Masa ngisaqala bekuna umzala wami South Africa. So yena bekangimotivate nguye lo wangenda ukuthi ngize ngakhele page wangitshela ukuthi ngifuna ngifollowishe abantu laba kanjani on social media. So lokunye kwaba ngiandozizwa from a hostel ebangimotivate ang-inspire. So then last day la ngimithe khona Sonkondlo Sun Live the Poets nguye lo ngende ukuthi ngiyatibokhe bosonkondlo lesengibadi nyalo la Africa. So wangimotivate wangihlanganisa nabo, now siyasupportana sonke nje sibosonkondlo. Okay. Ngiyabuka kwakho kumcwangani ukuthi nibosonkondlo nisebenzisana? Kumcoka cause siya-understandana and unangisonkondlo kuthi nibe united, nibe nebunye, nibe nelithando because nisebenzana ngebandla yabo. Cause azengithi ulomnisho sikhona nathi sikumsupporta yabo. Okay. Yes. Ufise kufika kuphi ke Carol netinkondlo takho or you're just doing poetry now? Dawube sesoyayekela. Ngifise kuyakhashane, poetry is my career. Noma kuthiwa khona lokunye but kuba ngisonkondlo ngeke ngisoze ngakushiya. Sengisahledi ngicabanga ukuthi kusenjalo ngabona labaphila nekhubateka abahle kubeteka
emkhathini wesivesi seMaswati kuNakuthola wase uyavela lo ngabona nekuthula kwakhe. Kuthe kusenjalo isivesi sakho saphumela ebaleni. Kwavuka lokukhulu kulile ngenxa yabakhubatekile lababulawa mihla namalanga babangesaba impilo elikhundla ngephandle. Kuvakele lomnye athi ingabe lelami linceba liyophela nini ngoba imndeni baneke ngibita ngemagama mihla namalanga futhi nasebusuku ngilala athi seluna umdala uyapha aphinze athatha. Naku-ke make siyakusupporta noma baba siyakusupporta ekhaya wena njengemfana yini lokubhekeka ukuthi ukwende ukuze ukuthi utochubeka nalo khona lapho lonalo? Kokuqala nje ufuna ngibe ne-respect toward them ukuze baba more interested than kungisida kwabo, then whenever nginda something ngibikele bona kuqala i-permission ngikhulu ngithathe kibo. Okay. Yes. Alright, usachubeka Carol netinkondlo takho in the society yini lofise kukushintsha lo hlala khona nje in your community? The community ngifisa ukuthi inside the community kube nebunye. Kuphele because imindeni emincube inemisindo vele kunekungaphathani kahle. Ngifisa ukuthi kube nekuthula, sibe united, sibe i-community lenelithando towards each other, sibe supportive. Okay. Yes, ushintshe nale ndlela lesiphila ngayo. Okay. Yes. Usithembisa ini phindze yini lobhekeke ukuthi thina singakusida ngayo njengebalandzeli bakho? Le ngibathembisa kona ukuthi kungukuthi kuko konke lengikwendako ngidahleza ngine confidence what in and ngise ukuthi nami bangisupport nakuthi nami ngifuna ukuthi kibo kuze babe nemidlandla ukuthi bangisupport, funa nami ngibe representative toward them, ngibe open to everybody yabo. Yes. Okay, njengasonkondlo ke-Carol lobo solufisile ukuthi mhlawuzana ngivela eziveni ngiluphi isitolo lidzingile nje njengasonkondlo lo nema future plans la right nguvile ukuthi even for the community ufisela okuhle yini ke lesivele singakusida ngakho? Lengudzingako kungukuthi sive singisupport and si-recognize leso siphiwo sami lenginaso. Sisithathe serious nokuthi nje la Africa ema-DPO batithathe serious because i-DPO tiyalekhisha atihambi kakhulu, tivalelwa emuva kanti ngito letimcoka kakhulu. Okay. Because nawe ama-job opportunities angekho lokukhona ngile DPO lesinato. Okay. Yes. Alright, sisida stokusupporta Carol ku-social media sikulandzela siseshabani nasisesha sitokulandzela. Also thinele siteke social media inombolo yakho lesingayishayela ithi. Ku social media ku TikTok in Carol the Poetess, ku FB in Carol Dlamini. Then inombolo yami la afise kungithola kiyo MTN is 76 45 72 31. Yasource mobile is 79 36 31 70. That was Carol the Poetess. Ngithi about inkondlo takhe utijabulele wangagcini ke ngitijabulele. Amsupport phalo Carol ngesabi umshayele nje ukuthi Carol nginephathi mina vela ngala utokubhalela akugcine ukuthi umtshela ukuthi ibhala ngani Carol. Manje uyasho iteam ukuthi iphathi yami inganawo ngci takwendela Carol. Sije khona ke market mbukeli nasibuya sidukana lo hlelo ungayinzawo. Mbukelo wehlelo Tandla Nenkondlo selubukele lona ihlelo lakho lihamba embili nalo lithandzako Tandla Nenkondlo. Yathi ukuthi mina Mosimhlaye ngufake etinhlweni mbukeli namhlanje sitawufunza kufunga la eluve sitawufunza ke kumayidlamini utasifundzisa ukuthi yena wenta kanjani wafika kanjani iphindze ekufungeni mayidlamini. Siyabukela ehlelweni Tandla Nenkondlo, siyajabula futhi siyabonga ukuthi uzivumele site endzaweni yakho sitawuva ukuthi wena wenda kanjani waqala kanjani. Noma vusela umbukele ekhaya uthi introduce ukuthi ungumake bani utholakala kuphi? Ngiyabonga sisi Mabuza. Babukele emakhaya ngimake Dlamini eluve ngoba Carol ngiyathonga eluve. Nawufika ebhizinisini awufiki lula. Okay. Manje 2017 bengifundzela ukuthunga ngamanzini. Nakhona nje ngasitwa ngumuntu wangizama ukungichazela ngekufunza ngeva ngathi sengiyakuthanda.
ngoba nawungakakuthandi ngeke uzothunga. Ngase-ke ngiyazama ukuthi ngiyofunda kaManzini kaLthanga. 2017, 18 sengibonana nalo mnyema-ke lebesinithanaye ngoba sike sanithana iMajesi Ndlovukazi. Kwaphela sahlala emakhaya then sengifundela kuthunga. Sengibona noma Mkhanza-ke naye uyathunga, uyabuta-ke ukuthi ngiyindani. Ngithi-ke ngisafundzela mina wena usuyathunga, ukuthi-ke ngihambe ubuye sitosebenza. Then nge-2018 sengicedile nangibuya sabuya saside nalo mshini sasebenzisa lo mncane wagesi but lo mncane lo mhlophe. Sisile sishintshana kuhlala lo. Yabona usabeya kuthungeni futhi usekude nale experience le system. Usengacini but sihle sishintshana ngohamba kwafika isikhathi sahlukana. Wasala ngedvwane. And kule ndlu Makhanza bangarent kwase kuyaqala lapho kuthiwa kuyarent ama-customer kuseta. Ngachubeka ngahlala. Ngase sengifuna lenye futhi indlu le ngathi ikhweshile la ngoba kukhashana ekusegcineni nalaluva. Nale lenye nayo yakhwesha ngale center naluva. Ngathunga irent yakhona beyiba ngo-600. Kube likhulu lokuhlala 600 nje ngenyanga. Ugcina uthathe ekhaya le mali rent. Hamba ngaphinde ngasonzela lenye nakhona i-awkward isithele. Ngahlala ngihle ngiwathola ama-customer kuhle kubabede ngithathe ekhaya ngirente ngize ngiyofika la ngikhona khona. Okay. Lapha-ke irent yakhona yase seyiba yinkulu. Sengidinga nama-customer kahle but ezisachubeka bengingarenti ngedwa ngaleso sikhathi benginalo mnyama wesidansele rent. Sathunga sathola hamba akheka nama-customer. Then last year sesiyahlukana naye sokuthola lenye indzawo yakakhe. Ngiyasala-ke ngiyachubeka ngiyasebenza. Ekuqaleni nje benginemshini besebenzisa umshini munye. Yes. Kwathi yokuphela umnyaka baba ekhaya wasungithengela nami lo mncane. Kuthi overlocker lapho. Siyathunga nje kuphela usebenzisa izigizeti. Kwahamba iminyaka kwase kuthi sesiyahlangana sithi hey sifuna umshini lomkhulu. Singawuthola kanjani? Ngoba kuhlanganisa nje imali siyathengisana lemishini. Lenye imali ucela ekhaya ukuze ukhone ukugqwalisa ekhaya. Sathunga. Nale mchini phela awuthenga esitolo, uthenga kunabo la sebathi bona basawufuni lo. Sebafuna lo musha. Okay. Good overlock abokhanza ukuthi siyaphuma la se-overlock ka-next door. Bese ngijwayele ku-overlock uphinde ubuye uthunga. Abakucharge imali nasoya ngale so ucedzile kuthunga ngala. Okay, lelo mnyama-ke bekanayo le overlock lencane. Okay. Wasina sesihlukana obviously nesengini. Bekubita athi ngiphume ngiyele kuye ngiyocela overlock. Mpheze ngiyohlanganisa nje mpheze ngiyo-overlock. Ngize ngicedzele le mpahla le. Wayangekuya-ke kwahamba phinde sathengisana-ke ama-overlocker nawo. Siwathola kulaba la sebathe basawafuni lawo. Sebafuna lamasha-ke kuze kube nginyalo. Okay, make sifisile sinembukelo ukuthi sobalile nje ingcinamba lobhekene nado usenda lo msebenzi wakho yikuthunga yinde nale gcugcutelayo ukuthi uchubeke ungayekeli. Wana ubala nje ukuthi uke borenta but kusema sithelene ma-customer lamanye ngakakwati utholakala kalukhuni. Yini lena ke lekhutsatayo ukuthi uchubeke wonke lo msebenzi wakho lo wendawo? Mina nje kuthunga ngakuthanda umsebenzi wetandla bengiwuthanda. Njengoba ngisho singaqala ku-10 ngase sengifunza ukuthunga-ke umsebenzi wetandla ngiyawuthanda. Ngachaza nje ukuthi nami ngiyakhona ukuyithungela yami impahla ngigcoke netinto nangithungile abantu bathi maye kuhle lokhu nami ngangithungele kwami. Nalokuthi nje umsebenzi nawuthanda awuyekeli. Ngisolo ufisa kwenta lokungcono. Ngiko kwangibanga ngathi ngichubeke. Nalokuthi lempilo lekhaya lesi sikhathi uyastrugglisha but lekhaya nakhona kungenisa singo akufana nechambulo emsedana. Okay. Bengisafuna ukubuda nje uma ukuthi isitochushisa nalabanye bomake ekhaya ukuthi yini wena lena lo wayenda ekhaya wazi nababe wabona athi hawu
Yatile nifuna indawo make ingiyo angisupport lapho athi ngalisito khona. Nelithanga ngalithenga nekhaya bengibhadala kancane le e-hardware faka kancane ngavula i-account. Ngawona lo msebenzi wetandla. Siholisana bese ngiyifaka. Nethenga ne-wardrobe yabo leli batiwako hhayi le yasesitolo. Wayibona iseyisekhaya nekhabethe walibona lingena ekhaya. Nalokuthi nje abantu nakasasebenza ayedvani bokhanda sisinkwa sitholakala ngazo nyalo badla sinkwa onke malanga. So vele kude lelo vunga zokuthi ngiwahlala ekhaya. Lesi sikhathi ama-challenges ukhanda ukuthi baba nalo ukuthi ngabe u-Good Friday kuba busy. Khaze ubuye ebusuku vele. Lapho-ke khona baba nenkinga yokuthi ubuye ebusuku. But ngalokuthi babona lokwendako la khaya ba-understand ukuthi usuke ubhizi bamba ngathi ubhizi. Okay. Okay, nawe ungazivetela nje manje ukuthi wena na utfunga yini lo itfunga kahle kahle. Ngithunga tidziya, ngithunga tinkonzo nemiswengo. Labanye bayitenda titfombe labatifuna bathi ngitsanza nento nayo. Ngibukele bese ngiyabathongela. Okay. Lokusho ukuthi netingubo nje tekutolomisa uyakhona titfunga. Ngiyatfunga. Ngiyatfunga noma ngisengakabi-ke perfect kuleto ngoba ngisengakaze ngaticondzana nato ngco. Ngoba lenye into uyifunza ngathi vele sowubuke yona. Ngiyatfunga but ngidona ngisengakacondzani nato ngco. Sisabala nje lokutfunga ngivile uveta tidziya netinkonzo. Wenda timphahla tema-males and females noma ufocusa kuma-females kuphela. Kuma-females kakhulu. Kuma-males benithenga ukuthunga labo bashetha abo-attire nje. Okay. Nabaye emalobolweni bathungela. Usengaze wazama amagobagoba emasudu? Ngisengafiki lapho. Okay, but-ke namabhluko kumbe ngiyalithenga esitolo ngithenga nangi-size 36 kani nginelwa ngi-size 34 ngikhaze ngishibhile. Uyakhona yini ukulinciphisa? Ngiyanciphisa la. Okay, nima-ke lofise ukuthi labasibukele njengamanje bangakubekelela ngako usomabhizinisi lofisile nawe ukukhula ngalinye ilanga. Sifiso sami sekutheni ngingaba nalomshini nalo uyabona lo wekugoba ondabuleni nalo wetikipa. Uloku stretcha ngoba ne-challenge engakhona ukukuthunga. Ukhona ukuthi ubone ukuthi ngingakuthunga but ngale mshini leminye ungakhona ukukuthunga ngoba bese kuyaqhuma. Okay. Sifiso sami leso ukuthi ngingaba nalomshini lo ukuze umsebenzi wami ube lula. Okay. Kwanyalo lokusesenalo umshini lo wena umsebenzi wakho ungabi lula ngale indlela wena lofise ukuthi wendenga uyayithatha isikhathi esinganani nje nangithi nawe ngifungele make nayo inkonzo noma nasiya kuyaye kuthathe amalanga langanani? Ulanga linye nje nangabe ngifuna nje dress ilanga linye ngiyaqeda noma siya ilanga linye ngiyamqeda 2 ukuthi. Okay. Umlayeto-ke wekugcina ngcima-ke kuboma-ke emakhaya kuze ukuthi nabo bakhone ukuchubeka basupport imindeni yabo. Nabo bangenise emathangeni ngivile ubala ekucaleni nabo bakhona ukungenisa into ekhaya ungathini kibo manje? Ngathi boma-ke labasakhula basemkhathini yokukhula uyathi kuhle ukuthi kube khona kwindaba etandleni takho. Nako kube khona lo kungenisa ekhaya. Siboma-ke into esifunako. Ukwazi ukuthi i-partner wakho isikhathi akahambisani nale nto lo-ifisa ukuthi ibe khona wena. But nawe na utawufaka sandla ekhikhini unayo utawuthakasela ukuthi naye ayende le nto. Futhi-ke lesi sikhathi sisaphila ekuphileni saphila impilo kuhamba la kube nekuhlukana lomunye ahambe emhlabeni. Nangwenda ilutho kuba i-challenge lenkulu kusala abantwana bahlupheka tonke into ibhekele kanti nawe utisebenzela ngetandla takho uqala ngaloku lokuncane utawukhula kancane kancane ugcine sekulutho. Okay-ke make nawe-ke sesiyafuna ukusupporta ubalile ukuthi utholakala la eLuve thina lesikhashana sikushayela kuyiphi inombolo kade khona eMaswati kuchubeka kusupport ibhizinisi yakho ichubeke yembili? Inombolo yami ya-MTN 76 53 69 76.
yaswazi nobha ithi 78 80 9925. Ngiyethemba mbukeli ukuthi ulifokotela ihlelo lanamhla wafunza ku-Carol the Poet. Uyasho ukuthi netandla takhe livulekile. Nangabe nje ungisonkondlo uyesaba kanti ufisile lokuthi nawe nganye ilanga uma embi kwebambi uyoperform umthinze Carol, ungesabi ngoba uTaxida angeke futhi akuside ngokuthi uperforma kanjani kuphela. Taxida nasekubhaleni ukuthi esonkondlo na ubhala kanjani. Wafunza futhi nawe ema Carol ukuthi musa kuhlala na ungumake nje ungahlala ekhaya upho ukuthi indlala vele iyasibulala thina kanti unatotandla. Utabe sesothi futhi vele uhlala khuluma kakhulu. Anyway, sisabona ke mbukele evikini elitayo ngasesikhathi esifana. Goodbye and God bless.